Ja neću micat kameru sam. Znači nek narod vidi kako se traži gljiva. Mlijeko iz njih ide. Ruši se kuća, zemlja. Ja sam bukvalno u pidžami izletla. Da smo djeda i njenu izblata čupali koji su inače bili slabo pokretni. Šta da radim? Da krivim noge. Da krivim noge? Ja. Kako se to radi? Ja po strani. Ponovni dolazak u šumu. Ponovo tražim gljive. Prvi ulov danas je ova zekača. Ona danas prolazi, ali eto još malo ponegdje koja ima. Ali mislim da sad slijede ljutače, žuje i vrgnje. Pa polako idem. Ponovo je ista relacija, odnosno lokacija. Ponovo ista šuma. Jer ovdje mi je nekako najsigurnije da nađem i najčistije da hodam. Već sam se zadihala, tek sam počela. Joj, gledaj, suhadi, jesu dobra. Ovo čovjek da pokupi ko loži peć. Cijelu zimu da se grije. Ma ne bi ti niko ništa ni rekao. U stvari kod nas ovdje ljudi kažu dođite kome treba očiste ovu šumu. Svakako učisti šumu. Pokupite ovu suhad. Ložite. Gdje se ona veri? Ovdje nema, izgleda da je neko to već bio. A šta ti to, pa ih znaš gdje ima? A ja sam već naučila gdje je lego. Jel pala? Kud ne pade? Šut. Ma ništa, ovako nešto ja sam sa sobom. Kaže, ne narod, ugljive se nosi korpa, pa gdje je ovako iskreni se ja nosim korpa? Kaka korpa? Kaka korpa, čovječe. Sam se umorila danas. To je čudo jedno. Nijedan dan mi nije bio nešto naporan ko danas. Ono sam kasno krenula. Pa je vruća. Sparina u stvar prvo je bio neki vjetrić. Jabukovu liksarstva. Hoće mi duša nanositi. Ne znam, je mi teže hodat ili da sad sjedem ovdje. Ne znam se šta je gore, ako sjedim ne mogu ustati. Ako krenem, izdahnut ću pokaj. Najbolje ti sjedi ovdje. Najbolje ti sjedi. Ne, najbolje poran ti vidi. Sad je haman kasno pa. Nije šlinoć. Ali, hajde još malo. Kad već počeo, jer znam da ne prođe jednom. Hajde. Hoću ugljive. Sve sam oko sebi nagovarala. Hajmo ugljive. A Boga mi jak dođu i ja najgore prolazim. Hoću, nemam snagu.
još. Evo, mlijeko iz njih ide. Sad je područje, jer malo se negdje baš ne vidi. Ali, ima što ima. Evo, gledajte vi kako lijepe gljive. Ovako da čovjek nađe petnaestak može biti za ručak. Evo da ne kaže narod ukesi ono ovo, ja nosim u ruci. Ja sam to planinu. Gle. Ja neću micat kameru sam. Znači nek narod vidi kako se traži gljiva. I lakše je ovako hodat kad se iskrije noge. Nije kao Šta da radim? da krivi strop. Da krivim noge. Ja, Kako se to radi? vjerojatno strane. Jer ako se vidiš poslije klizak, onda lakše se zaustavi. Zanimljivo da nisu vrgnja ne mogu. A ne, nešto puno nije ni žuto. I daj si pusti. Da se nije pogrešno skloni za te gljive. I ne znam šta. Koja borba. Voda je brat, stić. Netko ovako starin došla danas da tražim gljive, ali tetka dolazi u goste i kaže poželjela pić od gljiva. Ja mislim, hajmo ba sekre. Hajmo da nađemo za jednu pitu i za gljive. Piće je bona vruća. Hajmo, rekao, neka je vruće, neka je starno. Valjda nađemo šta. Ali Boga mi danas slaba napaka. Ima, nije da nisu našli ništa, ali eto, nije ko neki dan, samo kažem bolje koran. Uvijek koran. A jutro neka djeca se razbrijekala, hoće i spavaju. Mala nije spavala cijelu noć. Plaće nešto. Nije li bilo. Ovdje je bilo vruće, dala nešto neraspoložena. Hajde ovih dana ovdje. Ali definitivno je bolje kad se porani. A Zeka će već prolazi. Kad god nađem, ona prva. Hej, zamisli da kakav medo iskoči. Šta bio? Hoću se vam slikat. Zajedno sa njim. Kako me list zavara, sve mislim. Hej, jesam se umorila. Ja sam se umorila, ali evo gljive, čekajte. Čekajte ljudi da popustim ja ove svoje motkače. Oba. Da. I to mlada. Vidite kako je dobra. Idemo dalje. Upravo sam gledala jednu trumicu. Ja sam neki dan kad sam bila, moje ono 4-5 vrgnjeva, ja su obradovala, evo vrgnja. Kad se kad viče to s otrovne.
Kaže, čim je žuto ispod onog pačka, ona je otrovna. Hajde, reka. Je otrovna, baci šut. Moji vi, narode, koji gledate upravo ovo. Ja gledam narod slika kante, korpe, kese, ovi gljiva, prodaje. Gdje nađete vi tolike gljive? Mi, bog bogam, prođemo veliku relaciju šume, ali nema toliko. Ali pojdemo uslasa na gljivnjak. Ko? Ma umit se stvori. Ali koliko je da se pojede, više je čar da se nađe gljiva. Bar meni. Vidimo i malo ovdje ovom dolinom. Gledajte mi matke, skoro koji ja neka je mušica upada u oči. Nema. Idemo dalje. Grmlja, šivlja. Ako pokupim opet onaj krpelj, mogu se slikat. Koja je borba bila neki dan da izvadimo krpelj. Hej, gdje sam se prepala. Kaže, dobit ćeš zatrovanje krvi. Šta radim? I tamo, i vamo, i čupa, i ne daj. I zava ga jedva iščupa. Jedva ga iščupa, ali ga iščupa. Kaže, sjedi, lezi tu, ne miči se, nećemo odustati dok ga ne iščupa. To ti je ko ona pjesmica kad čupaju mrkvu, repu, nešto. Pa se svi izridaju. Tako ne krpi. Neko je prošao već, vidim pačak. Ajde, odmah ja dalje tražiti. Ta grmlja i šivlja od ovolike vam čistoće šume, ona se evo ovdje sakrila. Moram odmah potražiti u blizini. Ako ne bude i crvava. A jes meščine. Čekaj. A crvava moram je baciti. Da ba se obradova. Samo ne treba po licu se dirat. Zafrkano je kad se čovjek po licu darne. Jer su ljute. Zovu se džaba ljutače. Neko zove mliječnice. Šta je sad ispravno? Ljutača ili mliječnica? Ili je to od naroda do naroda, kako ko zove? Sve u svemu, kako god se one zvale, dobre su. Idemo u dalju potragu. Znam da će neko možda reći dosadna si sa tom šumom i sa tom sjelnom. Ali ja ovaj tamo dio kad ugledam, evo ovaj, upravo ispred koji gledate. Tamo to brdo i dolinu, eto kako god se ono nazivalo. Ne znam kako više da opišem, mene je zafata. Jer svaki put tu kad naiđem, sjetim se onog prvog dana kad smo krenule da uzađemo ja i moja Zava, da smo zapale ispod ove sjelne jer je bila važna šuma. Prije na dan je kiša padala, čak i to jutro je kiša padala. Dobro, ti imaš malo traume od 2014. Jest, imam i to. Jer 2014. se desile strašne situacije cijelom Bosnom Hamar. A ja sam bila žrtva jedne situacije, mogu tako reći, jer tad je sjelno tačno iznad moje kuće srušila 2 kuće i ja sam to gledala svojim očima. To je bilo strašno, ljudi. Znam, sjećam se ko sad kad je bilo nanoće negdje oko 10.
kad je to počelo nešto pucati, ja sam mislila, pošto je šum odmah iznad kuće. Ja sam mislila, haj nešto ušim, pucaju drva, onako nešto pucketa, jer je grmulo, sjevala, kiša je padala. Ali kad je to počelo jekat, na sve strane, no to je bilo katastrofa. Ja ošla bud brata, hajde bolan, usta nešto pucao, kaže meni, moj spavat, šta ti je, nije to ništa. Mi smo na prozor, krovovi padaju, stiropol od kuće. Ruši se kuća, zemlja. Ja sam bukvalno u pidžami izletla. Izbudili smo roditelje, trčali. No ne znamo gdje trčimo. Trčimo na put, goli bosi. Na sve strane, boga mi bilo haos. Jedva smo živu glavu izvukli. S tim da smo 2 mjeseca u školi živjeli zajedno sa svim ostalim porodicama. Tu koji se nalazilo sa komšilukom, jel? I mojim amđama, strinama. Cijeli komšiluk. 2 mjeseca sam ja išla iz škole u školu. Bila je obustava školi, pa je posle nastavljena škola. Ja sam iz škole u školu išla. Spavali smo na klupama. Ne znam da li je to meni više bilo i jadno, strašno, zanimljivo, sve u jednom paketu. I nakon 2 mjeseca smo se vratili u kuću jer moja kuća nije oštećena, oštećeni su okolo kuće pomoćni objekti, ali kuća je ostala, ali su druge kuće stradale i bilo je strašno, trauma, bukvalno trauma, jedna trauma. Kad neko spomene 2014. ili kad mi spomene Sjelna, ja se naišim. Jer ja prije nisam znala šta je Sjelna. Mislim, kad neko kaže Sjelna, klizišta, pa kako to, uvijek sam pitala roditelje, kako to da se zemlja otrgne? Mislim, kako tolika količina zemlje, ali eto, Božje davanje. Kad sam to doživjela i vidjela da kuće koje su ogromne padaju, da zemlja jedno brdo se odvali i ide, tad sam se uvjerila da sve može, da je sve moguće i da je sve to Božje davanje. Ali eto, živu glavu smo, hvala Bogu, izvukli svi nas, ne znam, 14-15 Pa ne kaže se džaba preko noći možeš bez svega ostati. Eto, pa mi smo izašli goli i bosi, znači bukvalno, a mislim goli i bosi, u pidžamama smo izleteli i ništa nismo uzeli sa sobom, ni osnovne lične stvari, ništa, apsolutno ništa. Samo smo izleteli, znam da smo išli i sada ja sjedim da pričam od A do Ž kako je bilo, neko bi rekao, ma daj ti isto ono, ko bajka. Nevjerovatno je, znači da prolaziš ispod da garaža pada nad tobom, da ti prođeš da ona padne, da preskočiš preko visoke ograde, ne znaš ni sam kako. Da smo djeda i njenu izblata čupali koji su inače bili slabo pokretni. Da su zemlja gurala vrata, mislim, dok mi izlazimo, dok se svi ostali čupaju, da se 15 porodica u roku od, ne znam, 10 minuta evakuiše iz tog, to je sve bukvalno nemoguće, ali je moguće zapravo. Svi smo se, hvala Bogu, živi, zdravi, spasili, što je najbitnije. Sve materijalne stvari se onako nadoknade. Samo nek je živa glava, eto sad su te porodice sve tu i kojima je kuća srušena, jel? Sad su napravili i veće i bolje kuće i bolja su dvorišta i sve, ali ono što je najbitnije da se spasila živa glava, samo jedino ostala nam je trauma. I nije samo nama, cijelom narodu iz Bosne i Hercegovine je bilo haos. Znači, na dosta mjesta su bile i poplave i klizišta, gdje je neko možda i gore prošao na zemlji. Znaš kako se kaže, uvijek ima gore od gore. Zato kažem, neki dan kad smo bili ovdje u šumi, u Sjelni, odmah me jeza hvata. Jer mi smo pošli da se popnemo i zemljište, mislim tlo je podno klizlo. Ja sam mislila da idem ovamo. Ja sam mislila da ćemo ostati u toj zemlji, da se ne možemo iščitati. Koliko strah. Ja sam dugo recimo imala strah od kiše. Kad kiša padala, znači ja odmah osnovne lične stvari su stajale pored vrata, ukoliko nešto krije da bježiš, da imaš nešto za obući. Da nisi baš bez zica. I baš kad kiša pada nismo spavali, znači noćno. Ali sve to vremenom nadođi. Mislim, čovjek se malo zaboravi, ali kad ovako nešto vidi i sjeti se. Oj, mi sad trebamo
priješ na drugi kraj šume i upravo preko te sjalne treba proći. I opet doživjeti istu traumu. Evo je zekače, ali mi se čini da je crvala, da vidim. Moram je raspoloviti. Možda se može iskoristiti malo. Može. Još jedno. Imamo voda. Išao je dobro, evo tamo utači. Eto, ovo je meni čavda, ali njih bere. Milina. Kod su ona žute. Evo sada mi lista, ali njih je baš teško vidjeti. Oj, nemam daha. Baš sam se mora. Moja današnja avantura sa gljivama i gotom. Moji cegeri danas kese su opet nakupljeni, gljive su nabrane, tako da dosta. Toga smo se umorili vruće, kasno smo krenuli, neko je već bio brao, ali eto, našto je na fake bilo, naše tu nas i čeka. Toliko o gljivama, toliko o današnjim pričama, o mojim doživljajima. Ja sad odo kućovu očistiti i praviti ili pitu ili gljivinjak. A mi se vidimo u narednom videu.